bata беріп диплом алдың ғой, алған дипломыңның нәтижесін көр, соған лайық айлық алып жұмыс істеп. Бұдан да басқа қалаларда, тек Түркия, Қазақстан емес, Европада, Америкада, Штаттарда аралап, мен ана жақта болам, мен мына жақта болам деп отыр. 50 штаттың 50 жерінде, короче, таныстарым бола берсін. Сөйтіп айтуға, ол штатта менде де бар, достарым деп дегенде картаны. Байып кетіңіз. Амин. Біз айтамыз, Зыржықаны білемін, сене шабытта. Байып кет, ұмыт кет. Жүрме бізді, байып кетсеңіз банда. Байымасаңыз. Сізге жақсы жар жолықсын. Әмин. İyi ki Türkiye'ye geldin Rita. Odamızı şenlendirdin. Seninle tanışmak çok büyük bir keyifti ve yani gerçekten hep birlikte olduğumuzda tamam tartışmalar olsa da genel olarak çok eğlenceli geçti vakit ve bilmiyorum aramızda farklı bir bağ vardı. Bunu bence sen de hissediyorsun. Öpüyorum Ben seni. diyeceğim sandım. Rita ileriki hayatında başarılar. Umarım iş bulabilirsin falan. Umarım koca bulabilirsin. Konuşamıyorum. Öyle bir şeyler diyeceğiz sanmıştım. Hiç öyle eskiye gitmeyecekti. Ben de. Feyza benim yerime demiş oldu. Ben nostaljik işte. Yaşlı ruh böyle bir şey. Yaşlı. Ben eskileri andım. Ama umarım yeni hayatında da mutluluk ve sağlık, huzur, para her şey getirir Rita. Umarım orada da mutlu olursun. Bizi özlersin diye düşünüyorum ama seni her zaman bekliyoruz. Gel. 24 Kasım 2025. Saatlerimiz 23.11'i gösteriyor. Ritacığımın son vakitleri. Ağlayacağım şimdi. Ama çay içmeyi ihmal etmiyoruz. Çünkü bizim çaylarımız meşhur. Yani Rita ile birlikte içtiğimiz. Bu çayı artık yalnız içmeyeceğim. Kazakistan'da bana eşlik edeceğini düşünüyorum. Güzel yıllar geçti. Seni tanıdığıma çok memnunum. Keşke daha uzun yıllar hep birlikte böyle yakın olabilsek. Ama olsun. Kilometreler engel olmaz diye düşünüyorum. Değil mi? Olmaz. Altını çizelim. Böyle daha ne diyeyim, iyi yolculuklar yolun açık olsun. Gittiğin her yere ışık saçıyorsun, neşe saçıyorsun. Enerjinle orayı aydınlatıyorsun. Eminim Bastanya yine çiçeklenecek. Evet, Rita iyi ki o gün Nilay Hoca derse gelmedi ve biz tanıştık. Çok güzel bir arkadaşlığın temeli atılmış oldu. Ve böyle devam edeceğine eminim. İleride farklı yerlerde tekrar buluşacağımıza. Neresi olacağını bilmiyorum. Belki Kazakistan, belki New York. Yine buluşacağımıza eminim. Yıllar sonra da görüşeceğimize eminim. Çocuklarımızın arkadaş olacağına eminim. Bugün 25 Kasım Salı saat 9:57. Ben seni bunu izlediğin her zaman çok seviyor olacağım. Ama ben de dondum kaldım öncelikle. Az fırtıklı kusuruna bakmayın. Çok güzel zamanlar geçirdik. Günlerimiz oldu. Şu an Ege'nin Bey kayınbabasının Allah diye bekliyormuş. Ya ağlama. Ben çok sevdim. Her şey gönlümden geçtiği gibi olsun. En yakın Kazakistan'da görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Rita selam. Öncelikle Türkçeyi çok güzel geliştirmişsin. Türkçe öğretmenin olarak çok onurlandım. Bayağı uzun zaman olmuş Türkiye'ye geleli. Bir sene oldu sandım, 3,5 sene olmuş. Öyle de hızlı gidiyorsun. İzmir'de olduğum sürece seni tekrardan bekliyorum. Biz de inşallah bir gün Kazakistan'a geliyoruz. Her şey gönlünce olsun. Burayı hiçbir zaman unutmayacağını biliyorum. Yani İzmir, Karşıyaka.
Rita, sonunda gidiyorsun. Çok üzüldüm gerçekten. Ama daha iyi yerler varsın diye biliyorum. Yani hiç şüphem yok. O yüzden kendine iyi bak. Hep geleceğine bak. Daha iyi bir geleceğe, daha iyi fırsatlara, daha iyi her şey. Bu Clifford'dan bu kadar. Tamam. Rita жолың болсын, қайда барсаң да жолың болсын. Аман есен Астанада кездескенше. Рита келді. Рита, сізді магистратураны аман есен бітіруіңізбен, башарлы бітіруіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Көріскенше демейміз, келесі кездескенше бұйырса енді Қазақстанда араласып тұратындай дәрежеге жете берейік. Тағы да құттықтаймын. Аман есен Қазақстанға барып келіңіз. Қазақстан сізді сағынды. Рита, жолың болсын. Ең біріншіден әрине саған зор денсаулық тілеймін. Денің сау болсын, отбасың аман болсын, бауырың бүтін болсын. Екіншіден, осы сенің Түркияға жасаған ең үлкен сапарың сәтті аяқталды. Онымен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Бұл сенің өміріндегі үлкен сәтті бастамалардың тек бастамасы ғана болсын. Бұдан да биік белестерге, бұдан да үлкен асуларға жетуіңе тілекшімін. Қазақстанда бұйырса бізде барамыз, отбасы болып араласуды Алла бізге жазсын. Бар жақсылықты тілеймін. Бақытты бол, бай бол, бар бол. Evet, şimdi ben vedalaşmıyorum Rita'yla. Neden? Çünkü Rita'nın döneceği bekliyorum ben. Seneye Rita başvuruyor, tekrar dönüyor buraya ve tekrar birlikteyiz Rita'yla. Bu yüzden ben vedalaşmıyorum. Hoşça kal ya da görüşürüz falan demiyorum. Evet, böyle bir şey imkansızdır. O yüzden Rita her şey için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Seneye bekliyorum. Görüşürüz. Kardeş. Birincisi құттықтаймын магистратурадан бітірген үшін. Ondan кейін саған сәттілік тілеймін. Саған бүкіл іштерде, бүкіл жұмыстарда мәңгілік тілеймін. Қазақстанға барғаннан кейін бізде ұмытып қалма. Қайда болсаң, Қазақстанда, Түркияда, дүнияның барлық мемлекеттерінде, барлық қалаларында болсаң да, жолың ақ болсын, армандардың үлкен болсын. Қайда жүрсен, аман болсын. Рита, поздравляю тебя с окончанием, с успешным. Желаю тебе всего наилучшего, удачи тебе во всех начинаниях. Пусть этот этап, который проведенный вместе, не будет последним. Пусть впереди нас будет ждать еще больше таких интересных мгновений, моментов. Спасибо тебе за все, за твою помощь, за твою поддержку. И пусть, несмотря на то, что мы будем находиться на расстоянии, никогда не забудем друг друга и всегда будем поддерживать связь. Спасибо тебе еще раз за все. И как там, так? Благодарю. Рита, мы с тобой знакомы довольно долгое время. Мне нужно громче говорить, да? Спасибо тебе за все. Мне действительно есть за что сказать спасибо. Во-первых, это приятные воспоминания, наши общие собрания у нас на хате манты мы как делали классно. Беж готовили, ты меня вот с Камшат познакомила. Вот это вот, наверное, такой твой самый сильный поступок по отношению ко мне. За это я тебе действительно благодарен. Что еще сказать? Спасибо, что вот ребят сплотила тогда в свое время, привела в кафе, и тогда мы вот такая точка соприкосновения, после которой, так сказать, поворотный момент, да, это был, можно сказать, по-своему. Потому что потом мы там сфоткались, я это показал Фархаду, Фархад восхитился, и потом дальше пошло, и там в общем... Это я так поверхностно объясняю, на самом деле, там детали не буду вдаваться, но в общем, спасибо тебе большое. Что тебе можно пожелать, чтобы ты дальше продолжала свой карьерный рост, чтобы когда-нибудь мы еще вместе пересеклись, можно не в Турции, можно там, дома, КЗ.
И также тепло посидели как сейчас за чаем, там не только, может, чем-то покрепче, да? В общем, всего хорошего, только Акжол. Благодарю тебя, Рита, за все проведенное время в Турции. Желаю тебе успехов в будущей твоей карьере. Надеюсь, ты найдешь хорошую работу, будешь независимой, сильной женщиной, во-первых. И, во-вторых, найдешь того человека, с кем ты сможешь привести Это то, что я не успел свою сказать. жизнь, так скажем, своего партнера. И будь счастливой, это самое главное. А за время в Турции спасибо тебе, было приятно познакомиться с таким человеком. Много денег. Много денег. Деньги. Много квартир в Астане тебе, если про деньги заговорили. Да, я надеюсь, ты мою квартиру построишь. Бывает.